Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun mari. Udah bang? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa Tirmidzi lan ngriwayataken hadis sapa Imam Tirmidzi. Rupane hadis innallaha azza wa jalla sak temene Gusti Allah azza wa jalla kang maha agung sapa Allah wa jalla lan maha luhur sapa Gusti Allah. Iku yakbalu nerimo tobat sapa si Gusti Allah iku yakbalu nerimo sapa si Gusti Allah taubatal abdi ing tobati kaula malam yughargir selagine ora keluruk mati sapa si abad malam yughargir ing selagine durung keluruk sapa si abdun. Riwayat dari Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhabu saungkuna Allah subhanahu wa ta'ala yakbalu taubatal abdi neremah tobat seorang hamba malam yughargir dengan syarat dengan catatan malam yughargir selama nyabah kita depak dekah kerongkongan tenggorokan mula yughargir mula depak dekah kerongkongan labang tobat itu tutup dina Allah subhanahu wa ta'ala walaupun atau pet sebukaleh tapi pun lah kerongkongan gelap pun lah amonye yakni nyabah pun lah karitung-ngitung mendekati kematian maka tobat orang gelak walaupun pun 1000 kali 1.000.000 kali tak bakal terima dening Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin saya sangat badan kaul muljaki mumpung durung kaul leban panjenengan depak deka malam yughargir nikah tore kaul leban panjenengan acara tobat jengajeh tak betaaki ambu dari maksiat supaya kalau manjenengan beri kesempatan atau berdeka Allah subhanahu wa ta'ala mereka kalau leban manjenengan engak selalu ban para ulama cek sampai ngal-bengal maksiat deka Gusti Allah anapa sebab ku lebih sampean kayak larang ban tak bagi ban para ulama ban para guru nek engak meloloh sebab kalau manjenengan ada jaminan bisa lanjeng umur saumpama nek jamin lanjeng umur kalau manjenengan tak jaman bisa tobat saumpama kalau manjenengan jamin bisa tobat ada jaminan tobat kulwi sampean terima dening Gusti Allah merkena selalu engak bi para ulama syara tobat ambu dari dosa niat abadi di jalan-jalan saya ridha dening Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Fir'aun pun ketika Fir'aun neka medek Nabi Musa alaihi salam maka Fir'aun neka aromasa gagah aromasa menang pikir bisa medek Nabi Musa kepepet jalan ada jalan boleh akhirnya Nabi Musa dening Allah subhanahu wa ta'ala perintah untuk noko laki tongkatah dak tasik gelak bisa miak tadi dua beri jalan. Nah si Fir'aun kalau pajak ni kata tasik. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Nabi Musa ban umat-ummatah ban orang-orang seiman ke Nabi Musa engki baneka ning napa dari bana kaum Bani Israel seiman dengan Nabi Musa aneka bi Gusti Allah bisa lebet daripada tasik gelak
Fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun pun ben bala tentara na Fir'aun norok buntik ke Nabi Musa. Kalau pai cek tasik. Nika rencana Allah Subhanahu wa taala. Nah, mula Gusti Allah maselamat tasik nika makhluk. Engki ada sebisa maselamat kecuali Gusti Allah, ada semecelaka kecuali Gusti Allah. Adapun Bani Israel seta iman dekat Nabi Musa, norok dekat Fir'aun, baghyan wa adwa, selalu memusuhi dekat umat Nabi Musa ben Nabi Harun, ben orang-orang senorok ke Nabi Musa ben Nabi Harun. Selalu amoso sengit dekat orang-orang se napanya mana norok ke Nabi Musa ben Nabi Harun. Nabi Musa ipa selamat bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ipa tasallam hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Fir'aun bareng pola tasallam ngoca amantu ko iman annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Tolak wah. Anapa yughargir tasallam la Fir'aun lah. Lo karengap kelengapan saknya ma Fir'aun baru ngoca amantu bi rabbi Musa, engkau iman dekat pangeran Nabi Musa, wa ana minal muslimin. Engkau iman dekat orang-orang senorok Nabi Musa dari Bani Israel, engkau iman. Tolak bi Gusti Allah. Sebab napa? Ning kerongkongan lana. Mereka dari hadis kadin to Gusti Allah nerema taubat manos sapanikah dengan catatan malam yugorgir syaratah selagina nyabah kita depak ketenggorokan. Mulagap megap dadi men sampeyan nal kenana orang mon parak mati ini gejek paksa. Tetep etal kenin etonton Allah cak paksa. Cereng ci heres beres bete keneng paksa teti parak mati paksa. Tonton pancet Allah. Yo orang ngoca Allah. Yo orang ngoca tambah tak mece se parak mati tambah tak rokaruan. Oleh karena itu para hadirin yang sangat badan kolmul jaki atau bet sebelum nyabe depak dan apa kerongkongan. Fir'aun tolak bi Gusti Allah menyatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tolak sebab ampun bereneng kerongkongan. Wa muslimun lan ngriwayatakan hadis sapa Imam Muslim rupane hadis man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaih. Man sing sapane wong tabah kang lamun tobat sapa si man oleh tobat qabla an tatlu'a ing dalem sadurunge yen to napa niku wau metu apa asyamsu srengenge sadurunge metu min maghribiha saking panggonan surupe srengenge yakni pocak berek taballahu mongko nerima tobat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atasi eman. Riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh serana orang atobat sebelum areh keluar dari pocak berek monki keluar dari temor ke terima tobat dari Gusti Allah keng mula areh neka ampun keluar dari pocak berek tak bakal terima dening Allah Subhanahu wa taala. Mon ki keluar dari timur, laku mon ki keluar dari timur banyak syukur berarti kita kiamat, Pak. Keng mon are laku ni kagul manjenengan tak tobat padahal are lah dari timur, kerugian besar kang kuwi keluar manjenengan. Mula are keluar dari barat berempat kali sampai na tobat sehari semalam. Keng are na keluar modul dari barat, tak terima. Qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha sebelum are keluar dari pocak barat dari tempat soropah taballahu alaihi
selama kita mutul dari beraneka pasti eterema tobat tining Allah Subhanahu wa taala walaupun abali dekat tusan 70 kali dalam sehari tetap eterema tobat tining Gusti Allah malam yugorgir sebelum nyabekle depak dekat kerongkongan malam tatlu'i syamsu min maghribiha kedua sebelum areh keluar dari pocak bere monki keluar dari timur insyaallah kita berharapan eterema tobat tining Gusti Allah. Keng are laku ku lebih sampean ngetela are dari timur keng tak bisa atau pada ke Gusti Allah. Tak bisa nambahin ilmu sebisa mata kok ben mesemak dekat Gusti Allah rugi pak tak oleh barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yugarribuni ila Allah tabaraka wa taala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Jika seandainya aku esok hari ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala idza ata alayya yaumun hari esok aku masih hidup tabun Kanjeng Nabi laku engkau mun ki bisa odi tabun Kanjeng Nabi ning are laku la asdadu fihi ilman yugarribuni ilallahi tabaraka wa ta'ala keng tak bisa nambahin ilmu sebisa semak dekat Allah Subhanahu wa ta'ala fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum maka engkau tak bakal oleh barokah ning hari jeriah. Barokah ni kamu ngaji, barokah ni kamu nyari ilmu, barokah ning hari ni kamu bisa semak dekat Allah Subhanahu. Oh, sandal lagi ke beh, cak ke beh masih kakan bidal sandal mau tak ngaji. Lagi mula mati arbu nama itu. Kio di ndem mak ke. Barokah tak melo mekol sandale sampataki barokah. Supluk ke pataki barokah. Barokan ki odi bisa nyom tanang, bisa ningalein wajana, bisa merengaki nasihat ta. Keler orang nyari barokah dan tak maten nah. Ki odi ni ke lebih barokah. Kanjeng Nabi ada bu, engkau mun are laku ri odi, keng ning are laku engkau tak bisa nambahin ilmu, si bisa mesemak dekat Allah Subhanahu wa taala, engkau tak bakal lihat barokah ning hari jeria. Kanjeng Nabi ki nyari barokah pak. Nah, oleh karena itu laku mun bisa odi, ki ketinggal are keluar dari timur, babanya syukur. Keng cak syukur to nambahin ilmu, nambahin atobat, nambahin amal selesai karena laku belum tentu kul mancingan bisa ketinggal dari are dari timur bisa jadi 2 malam keluar dari barat oh tabak are dari timur kul lebih sambian tak ada pak dari 2 malam ponan bang termuka sekonek ni ketiti ilmu semanfaat dan termuka tambahna umur tetiagna umur sebarokah siha wal afiat dan termuka ngaji ni ketiti ilmu semanfaat barokah amin Allahumma amin. Tadi mun ngaji ngak nikah niat nyari ilmu niat atau ber niat cak sampai tak niat banyak niat atau ber dekat Gusti Allah terima taubat sebelum nyabekle depak dekat kerongkongan. Nomor 2 taubat ni kaya terima selagi hari kita keluar dari pocak bere mula keluar dari pocak bere mula nyabe berning kerongkongan Fir'aun tak terima walaupun nyataki iman dekat Allah Subhanahu wa taala tak bakal terima dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah termuka titik ilmu semanfaat amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.